Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain. Alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, letje ke fau sabi da de ya, den yu ya, da i programa i waka komiti yu, di we kai wiki. Asama je chare komiti yu, na Robbie Dadu Amain. We sende wan odi, yala den gaman, kede kabiten, basia, foluku, yonku, gandi, man, woman, fala de liba. So sefi tu, to wegwe, anga ala den gaman fuden, den gi bala, anga den sisa fuwi. Arkiman, ala sama di laswa sama, weke pina pala tegodo, anai kaba, anau kaba, noiti. Solanga libi de, solanga gon tapu de, solanga libi sama de, umeke sama mei. Die gwe, sole isi kosube, sole isi fawe, na fayanga sama libi, kosube, ni hibi mo chali. De sama difene wambung, we polo anga den, de sama disla, ifene wa woko, ifene wa umang, oh, gampisi, so sefi. We polo angai. Arkiman, udene mbakatide. Neje ke fausa biala wiki, tegadugi waka kiti, da we kong, fukong, chaisa ufende. Arkiman ma foshu begin, wanita yala densa ma, degi wahala, de poti wa pasi, bikanala sani, teke non, waye, taki sama taki umeke wa fotu, mawali bisama, wande yo kong, na mo pe umeke wa fotu, mte umeke wa fotu, uteke, da useka poti giu, na una sabia kaba, na beti we feti, na moiti we meke. Ala de sama fude konde, Arkima igo, China, India, wabisa biteke asosa na mang, dia na ala pesi. Mbitaki nkaba, so leisha idu sweetie, taki yang wata konde bala, bego leli a wan pesi. Da noiti mo ye wan sanifien, da baka umenteng, da isende fu afi kan uit, taki asya programa Facebook, anaikaba fu stain so, ma wan tuwoti e taki, da ikwanya afi kan, en ay belly of asene wan ebgi, ay du bung, ay du ka kiti. Leji ke fambi taku kan abonneer tapa programa ya. If you abonneer, dan ade di afending, kan dem misi fu sendegi, da ye fende automatisch a YouTube, a jombo kon. Sawodu, leji ke fa usabi, fa ugwenti, uhali bangi konsidon, ugodingi wa mofu wata, aliki wa poku sokolo, da ukwa ibaka. Miacheto bimi Fafasi faweli bi Samai mekei konte wafasi Diabe wanide Saka fashe meke miedwengi Oh Futina konifie Timo, yeah. Tawa I love you, Fusayu abi. Te japo ifende mo de gwe. Bawamu shake mina ifi. Become ye fi, and ye she, for we denki.
Sakafashe meke miedwengi. Oh, fudina konifie. Mikoleli taki dubu na bitangi. Awisi sai dugide. Oh, mawamu sheke mina ifie. Oh, lesi beki musude. Sakafaje meke nyedwengi. Oh, fudi mina bikoni fie. Tide otaki minobun, midi epieside. Meke gadu kengi umani fuisa fenebun. Peo guanda, milosi furu matigwe. Sambe lobi milosi tu. Bikale si peki no bende. Mami begi libiki you. Bikasanya fuante. Sakafashe meke miedwengi. Oh, fudina konifie. Oh, sakafashe meke miedwengi. Fudina konifie. Oh, sakafashe meke miedwengi. Fudina konifie. Sakafashe meke miedwengi. Fudina konifie. Sakafashe meke miedwengi. Fudina konifie. Arkiman, te tekileli fuansani. Da te sabien ofi. Isabe pep bete pikibete montawan. Da yamu meke bigi fasi. Da yamu chayen komiti tawan. Sa isabi. Na inan asabi akaba. Mana lapu e lapu. Arkiman wiki di pasa. Mbe tayu wantu sanifu kutu. Arek system. Arkiman tide wogodoange sokolo. Lejenge fambe tayu. Wogwanga staffu system baka. So leisi ye taki a rector of ye leisi taki a rector taki sama de kisi wayari maar da trek af a tijd in voor arrest. Nou wat moeilijk zijn. If je don di muka bij sabi taki take school to kisi soto. Na se if de kutu baka e kutu tenen taki kutu baka. Na altijd na bakaye, maar zo be gwentje kutu baka. Omdat zolang we den sama di be poti staff da we denki na baka. Maar dat meke tenen taki kutu baka. Idam go taki idi wape yasi baka. Tsade bedulanga kutu baka. Dat de soto ida na se even de gwa rector. Akande wamu fosi rector doen uitspraak. Akande wamu baka tumu da ibi gwa rector. Maar de director o uitspraak na officier a officier ogi wan otaki rector asama yai mugie wayali wori makrak wayali wa 12 mu. Da rector teki sta kefa teki a sande over. Da otaki 12 mu wayali ma attendi besi donc kaba de trekken af.
Dus if je bent dan sigisimu, nya rector taki agi 2 jaar ya bi 12 mu, 12 mu da ipu sigisi da Afrika, ite sigisimu fi sidon. I kisi 12 wayari, ma ibe sidon sigisimu kaba. Dat de trek dat die af. If je bent sidon wayari, ne kutu baka rector taki. Ibe sidon aiti mu kaba fosi rector lezi stafugi. Dan na 12 min 8. En zo sama, als stafu die e kisi, ko taki rector taki, au gi wayari stafu. Maar je bent don wayari kaba, dat je de trek af dan naar 0, dat je gwausu direct. Dus alle stafu die de lezen gi, attendi si don kaba de trekken af, dan je tellen op, de trekken af. Oké, dat je wan ufu dat. Da ya bi wan baka, itaki sabi taki ala sama ka kotoigi. Te du wansani, ne rector sabi taki si, dat yo kaye ke kotoigi. Maar molo mo ko wafu kotoigi, e fu rector kai ne ya go, dat de kai mede brengen. Je ke kotoike, inomango kibi. E fu den kai mu go ma sama di do asani mak kibi. En je ke kotoike inom lei, ma sama di do asani sa lei. Dus kotoike ne ino wani kotoike, ne rector fitaki mu kotoike nomo. I janya konde yai mu kotoike na siki ofu sang. Dat de mede brengen dat want de ko teke ya usu. Skoto kon teke chai go fu go kotoike. Maar da ya bi wa mo wan baka, a wet de taki na fu kotoike teke i ma of i fami of i pa. Dat we kai wansan dat i verschoningsrecht. If i go, ne rector actie taki bijvoorbeeld i pa duansani, ne rector actie taki ne kai kotoike. De rector actie taki fi meke gebruik fi verschoningsrecht. If i taki ja, de rector no man doing fi kotoike. Maar fi se fi wani ne taki wani kotoike teke i pa. I wani kotoike teke i bala. I wani kotoike teke i sisa. Dat de na i puyu. Maar de alwasi rector sabi taki a wani aliki eke kotoike. Maar fi taki nee, a wetegi a ruimte fu taki nee. U verstaan? A wetegi a ruimte fu taki nee. Want a wet taki inafu yepi fu stafi pa. Of i kosu be fami. De taki nee. Je meke gebruik van mijn soefers gewoon en zeggen, mi no wani kotoike. A wet egi a ruimte de. En nou was sama man duengi yo. Hopu bakare papisite. Nou was sama man duengi taki. I mo kotoike teke i bala of i ma. Of i pa. Ma fi wani, rectere actie. E fi wani, da i mak. Ma fi taki nee, de no ma sta for you. For that. Arkiman, den de di pasa ya. Wa mooi sak pasambia bien. Two man fu wan vrouw fu wan man feti, a man bia bi 2 man en den feti. Ne en de feti, ne kutu baka. Skoutu soto wan fu de woman. Taki mishandela tawa. En a vernita ka tawan sani. En arkimai ni geval ja, tu sani kan pasa. I kan pai, fu taki i vernila sama ikbokwa sama sani. E fu na wan telefoon, fu na wan loisi. Of i kan taki e treka sak in. Dat sama kan gwetu. Maar zo wan fu den, in a case voor me, asama go uit fu taki, a officier taki, mishandeling. En if he mishandle wan sama, ni asa gwa a officier da gwa skoutu koteke, atasa ni we taki. Maar, fa we busi konde sama deya, a wan gewoonte. Bosnieke strafrecht. De jury
A dete ma de facto wai gebruiken mo zodanig. Maar if je sabi, ja gafam sefi, dat je kan maken gebruik van, if je sabi een gewoonte voor binnenland, dat je kan pushen en go voor verdedigen aan cliënt. Je ziet? Je kan een cultuuroverweging. Maar na alle tijd, direct rego meeange, maar je sabi van je formulering. Awa binnenland, te wansa ma teke ma of wansa ma teke you ma go feti ange. Aswade. Je teke fami, da we go ne. Ma go di we go ne, ni osu we go. Arkima wali kibun. Na mo moeilijk sani we go na sa mausu. Aswade a binnenland. Of peisje, mi amutaki na ni osu peisje je feti ange. En na desotaki, a eerste leesje a ilong, tweede leesje a ilong, maar derde leesje, da bijna na ilong mo alongi tu leesje kaba. En if alongwa ini kabiti osu, basia osu, ya mugo ne mo. Alongwa ini gawa osu, ya mugo feti ange mo. Da tafa mi kon koti akutu. Aswade. En, vooral fi, te yugo teke wansama man, dan akibi ya igo molestrere, ya igo fufeli sama. If na wan pesha ja pebe na abi wan so tu makti tapu yu. If na wan pesha de, ishente iko ye gwe, ye borogwe, ye go kibi. Wan na igo fufeli sama ne man. Dat in a binnenland. Maar arkima udein wan samenleving, pe foto, a samenleving veranderen. A wetaki no ma teke egi letini ano. If ja atama koteke ima, ni ai fufeli yu, da ingwa skoutu. Gugi klakte kai fot ai molesteru ai moeileki. Maar arkimang, if i fit yang asama, na tiki teke naking. I fit yang ni nake fomien. Kan de boko wansa ni fientu peron kole. Ni anaye. Ni asama go di noa klakt. Da kan de problem. If a gwa skotu nak papiragi da kan de problem. Ma yu eke afkati dan awet book diape. Taki asama a mesandra a fomi asama na Kenya ai koti mbuba mofofusa a fomi entu maar dat jongens sabi a gewoonte voor binnen a gewoonte van samenleving omdat die gewoonte het onrecht gewoonte recht omdat die aleti mekefu ja samenleving voor si de daar leti kon te wabi unai meke wet voor si we yabi wan samenleving dat we lukutaki hey desani ya wani meke tot wet en if adia buku ino mastafu samayin fadi udenya konde ya adetaki fumi ataki odi miyos skouto soto mini adati we kan wan fat sun norm wan fat sun lespeki tem kom mutaki odi ma fumi ataki odi ino ma go changwa skouto taki mi ataki odi omdat ya adenya wetaki overplek so langa anodenia wet na wan fat sun norm te nyang chakaba ige aini sana ya ana wa musa ni mafi efi gwashina ne nyang ne ya meke go da nyanya sweetie na wan fat sun norm anu restraf ba wata de ina wet aso se fi a gewoon terek fu den bus konde sama da im sabien en mi taigia officier taki officier je kan taki na mishandeling, maar gewoonte voor binnenland is een stukje rek. If je teken was maar vooral nee je kon tijdre je kon fulfilling, je ja stati, je kot je do ging, dat je ke libisa maar omen
Druki ka oefen tapu miete. I teke mi mankaba. En beneland nemi i musabi faye chayen kon. Mi taki beneland te teke sa mama sama puyu ma ya na. Of i ma ya. Awan soortu vernedering. Awan soortu taki yankude. Dai mu moksien poti moksi morio aini. Ja, im sabi fayo de. Taki rector of officier. Te teke wan sama ma beneland. Asama puya na. Dai lafi taki nkude. Mi puye ma ya na imanu. Ya masolu gwa man puwa man ayana. You see? Yeki afukati de sandati ya leri asko ya ook ma efi leisi ne isabia samenleving die diaini en pay komoto a gewoonte dati dat je kan proberen putjeke argument kotap tafa putjelijk argument taki nee ano me sandering mi cliënt luku fa bouw if een nakje touw aan de wan kofu en vooral nanga wapen aan hij anu anaking en vooral I see asama teki man da I molestreer you da yabi piking di mu solugu da te di doa neti da I mu denki take am fam di doya ama fumi di anda e awanta man moreel ethisch emotioneel schade ala desandati I matoya tafa dia officier of a rector dat die go mee dia buku maar bosneke strafrecht gewoonte dat je gebruikt is aan dat en hij niet meer stage en hij niet meer welkom kies die voor dit geval ja en altijd een rector of een officier go mee aan mij taki meester anomak a wet ne laten toe na mishandelen of sang maar weke libisama emotioneel gevoel sang wan libisama abi I no kan ko teke mi man dat je druk mete of I ko teke mi man dat je druk mete en bifai chaing da rector officier ego mee en teke non na gafa mi abi succes aan you see want die Amerika moslim Nederland sefi de man sabi wraakt I doe aan sani teka moslim geloof de mai du sani ngai tawan de kiyu manala teiti a morti tunaki da na wanta sani ma disi na ki na feti da yumu ke afukati musabi faye poting wa nya cultuur voor den samade want they make it deel van samenleving they make it deel van samenleving en a samenleving be de fosi wet you see ma ya yumu eke afukati musabi faye kleur en go meet rector of a officier if you sabi that ne you go ko but ya disi dati yo a rector tagi taki kotia bra a yumu sabi faye do arkima I sabi fa uje nya libia so lazy we onderschat sanyo atia polifosi ne fosi we opo ubi abi wan baya daro make faija ne abi wan wisi wasi samanya fami wisi wasi te zakia ni aiko begi money funa ibala kwaksi wan port nyanyang bo mu make sanyange umugien on that gang wan tiago fufu de abi so me wan fu ya e bali taka if abe ko begi mi tembe side abe ko aksi mi taki ange kien ma abe ko aksi ya begi ya gento ako aksi dus ma weke libisama acha pasani polifosi ano taki mbesabi so ala stipiki fu mama tembe sabi so ba aleche ke tiasama isiki wa ispange ma dishi adede
If isha money, sawe piki. Peyo go fini nga peya go fini money yo potien. Ma dia basic no. We potien fu samaya sa ni wedu. Wedu samaya sa ni abeli bigi akisi di. Gang bigi Kennedy kisi. Mi famia mo beli la ula ufasi. Uge wan bumberi. Ma dia sama basic. Ube sabisa kia isiki. Den bia kisi ifu poti money fu buy one day si ya be wani. Ya bia money. Mwana dia dede fosi. Daro meke mi taken kaba. Musikonde we polo nga dede to. We polo nga dede. Umuluku fu we polo nga wansani faudu. Wansani die polo ngen. I love you. If na dede. Na hi wiki. We gwa wo yo go baya fisi, go baya nyama, go baya pakila ibori afingi. You see? Mbetayu kabataki be furdu maya. Ade dioswa ifende umang. Ade dioswa inyang. Daro meke mbetaki kabataki. Some sama. Dede na wan uplossing. Some sama dede na wan uplossing. Anga dede a ifende umang. A dede a inyang. Mbe sabi wan man be chai wan ta wan gwa de diosu. A chai wan foto man gwa wan de diosu. A jenye chaka ba ataki hai. Suna pusa den taki wan suma dede. Ataki yon te wan suma dede baka. Dati ya wan. So se efi tu ube de piki denge diyon kuboy na ajuma. Ate sama be dede da ube efende soft. Ube idi nya kasi. Da alte itu e begi gadu fu wan sama mu dede. Ote wan sama dede baka yon. Ote wan sama dede baka. Ma atende. Ate ibe gandi ibe dede. Age si fosi sama abe dede la ula ufasi. Sule si wesu do taki sang. Boy. Nkwa made gandi yon. Te dede fu dansi yon. Faisha u dede di op dansi ben. You see? If na Apollo 11, if na upoyeye. If na alwashi so tu funa poku dio naki dio die plat. Gampolo. Atendi dia famille kede. We ai polo sama dede wonyang kasi wonyang wodingi soft. Teke wa yon kuboy dede. Wa matifu ni asande kontapu. Taki boy. O begi gadu fu sama dede moye. Kuya umati dede. De swaswa de nati diade. Na peye ko fende umang. Na peye ko polo. Wande umay wi cheka ba. Kombete ilu kutende suma igwa kombe na discotheque. Isi au membene pe. Na discotheque. Na polo. Ade de sefie polo. We awake you na mo. Bika we polo ange. Na so. Ma ator di mwani giumye kone. Aso de dute wamang. Nya ukaene. Abegi famille monite. Famille ade na ige moni. Akwanga no wa weri. Ni ameke de boskopu. Ni ago pote radio. Anamo. A boskopu bali kabataki songa sama dede. Asama dia demo. Oh. If isi money. A boy di bekombe. If isi money. De taki no. De piki money war. Na tutoli mi gyo. Kaimia ukaya samani. Piki money war. Teke wagi. Reido. Didendo na boy. Uye dede. Ataki mi dede. Apumi epuengyu. Dim na mfano dim kwao. Waye pi mitok duye mdede ukonto. Tako. Asani kompolo. We demoni di be piki. Yo manchai dengwe mo. Ta wambena 1 wiki den dia peta anga baya solu gwen. Isi. Atoria. Wani soi wi. Wani taigi wi. Takicha sama fi kwa chabi wan no tu ye pien. Anala de yo ye pien. Anala mu yo ye pien. Masolesi yesitake abi fie pi fano udu. On datanga dati kan pukunu.
I kampu kunu. Amundi psa arkima mi ain long wata. Mi ain lo wata. Da ye gwa opa duli da mi shaboy da mi takyang en kayen kontak sandu yu. Aboy go fufu. E pa bi money, e pa bi money. Sana problem. E pa go teke wan tau man. E pa go teke wan tau man. Ni anai solugu de mo, anai solugu afoshuma mo. Fikaden gwe. Ni aboy go fufu. Aboy de sidon. Arkimanda ye aksi yu srefi. Omdat daarom asak fu de tuman mi brokodei tapweng. Mi brokodei tapweng. Fu be kan pua frouya. Arkima noitia kan deso taki yugo libianga sama teke man da den piki faman nobumo. Den piki faman nobumo. Efuna sanie poti, efuna saidu, efuna konkonye de go poti haini kete, efuna sang, efuna puderi go iti, efuna gebi go teke de sama bon, efuna sang, vernita kamang. Want wan normal libi sama ba. Efi go nyanga sama. Mia itake wan tianga kounu se efi. Bia bibe yute fro meke piki. Ma go libianga sama. Da ino go nyangen. I go vernita ken. Poti sanina man. E poria fro. Ya bi mi metke sani dimbe meke lukudosu arkima mi go miti fro sang atiama mugo sibiange na manai fiense efi machago na ta fro well daarom meke lukudosu furusa mi sabi di meke mei di sama taigi mi gwanga di amgebi a programa de be bun e na yepi mi da yesi fa gevaarlijk li bisama de. Da is zo'n gevaarlijk libisama de. A boy. Ama pagudu apa. Ayoko go to. Ma boy. Usido me yari. Kisi bakaleide. Fu wan frawede. Bede wan moi. Gusontu libi. Ya boy ya be abi. Mana libi sama. Kompolen. Mi abete mowi. Ma digo libianga man fasama. Igo libianga ya goigo nyange. Ya go fornita ken. Ma loisha sandi de kai karma. Go denkia sama wisi witi ya ukomiti yu. Yo denkia sama dusan yang aicha wakamiti yu. Mana sama dusan yang ayu. Na sama du sanyang ayu. Karma waka komiti yu. Arkimang. Daarom. If ye libi na nga wauman. Of ye nga wamaufu na atobi ofu man. Ne ye ke umang. Ne yu fami e begi yu. Ofu imati. Imamati e begi yu mtaigi man. If una chalanga de miti gwa stati asabia man. A begi na dati mi etaki. Ma wamang di masabi. Wamang di kwa wosu. Wansama di kon swa. Foral neif. E kon swagi. Ni ai chayu man fasha yu imu taigi man. Isa bisa idin taigi. Au kien. Au kia mafi makalak. Yabi umaya. E diange neif. Yanga neife dailon twe nyande ya sabitaki na yuman. Ne uman. Bika igosi ya utaki tasa na neif.
Yo dede. En te dede na maki you na umanki you. Uman yo chai kunu guai ni fami. Aswadi amantu. Sami takia giumanga man. Efi fami e begi you. Chai uma fasha you. Efi mati. Imang aloasi fako sube taigi man. Kai manda itaki yere no anei fumidia so ai chai uma fasha ngamia wani mokisange. Ondati ya isabi saide ya mtaigi ya masoman metaki amande mi awani mokisange. So manenge denki jalu fwa hebita ai ligate te taigi so da denki taki ya dana afro of mi da saide mi amu mufanga mi mati sai manenge udong taigi ya manfiyo taki mao afami fumide chayo mafashami wante fasama itaki ne swagi ne neif tu werkelijk ne neif nyagi wansani yo dingi efi neif efi vrouw neef gi wansani yo dingi efi mambala gi wansani ko ma yo dingi daarom meke yo dede snel de taki gadu me begi voor mi mati beskerm tegen mi mati mi vijand msasabi voor mi vijand if una matasa ma dose ni agi wansani ya unya makkelijk my vrouw neef I vrouw fami swa a kokolo gua bakaniki en sagwa be na iwasiki mo en ye ko mai mutaki on dat if ya taki a dobu kunu okwaibe kunu on dat I fami kisama kunu om dat I se efi kisama na I fami kiyama na yukiya o mabika ya taigen bepaalde maya anaisi tauman sani aishe famie ke uma isai ke vooral fabi uma bata so mai suku pikinenge ya nenka yepi matanta fuma ne igo suku matanta fuma ne yabi ogi uma bata igo suku taku sani fuma bata na taku au woko afreg ibe na ipiki sefi ko sube fami me lek na druk tapen o men dede o men dede mimma begi wan tori tubala be gwaunti ya tawan suzo tawan ki na ngoku anjuka sani pasa baka 20 jaar nee wan piki kabora kotika apiki kabora kotika ya nyajanga olone seibe ma estaki di olo desa na polo lo na wakun olo litike fa o men puntjes ik ya gas utu den guadata te data amayepi data desikaba diden chaigo sukunen seki anaman embala ki en egi bala fi bala umang abe wani embala umang ni akia man akia egi bala sutwenki baka 20 kiari ya sande koloso data abe mande shen tapanga wawashi duku begi sani gen abete de olo a inex sandi esi afika maiki olo fu choigo on tapu sa ta baladu naki bien efi mati man ebegi naki bien efi fami ebegi you
taigi man. Bali. Tiaye. Da ina zonu vien. Ma taigi. Fi abi dobu kunu. Son famille de ya abi dobu kunu. Da yo denki taki saidu den piki fumi sai pasa anga dati. Na sai bedu. Kunu na ikon kiyu. Kunu ki sama asabia ini. Andati ya kunu. Akiman, sana lobby. We denki lobby na libi sama wade. Arkiman dagu se fia lobby. Da miye denki te wan dagu mbiabi. Arkiman, da wata moi dagu. Mi teya dagu fumitaki mi no wani apis ki dagu dego na dagu yo. Na wan dagu fumi. Arkiman, ma dagu fumi be poti ne de. Taki nomo na apis ki dagu awani. Arkiman, mi hori wakti gya dagu. Adi mi hori wakti te wan pisi. Ne emisi tapa mur fas kotu bede. Wansanye wakata pa mur. Dama mi denki taki kande na sana sania kande na awari. Arkiman dimgo luku na wan pisi kindagu. Mi ya kengwe. Arkiman adagu amoy dagu e konsekente te noiti. Dimgwa woko wande dimi ekon. Faisi mi opopotere kwa poli. A pisi ki dagu de base kanga dagu fumi. Sayo dumo. Arkiman abe hatimi. Abe hatimi ma gonta pe so yu. Taki dagu se ifi abi lobby. Daro mekete WhatsApp mataki a lobby yu. Teki infu gansani. Arkiman. We found deja. If wauma piki fi teke wan be. Watakin sofu taku. Wa wani ma teken. Arkiman yeke gansa ouder si mudeki difo sitaki yogo ye pia meje de pube. Efuna siki asiki. Efuna data ataki anauma hori abe. Arkiman. Sa imu bua forlekte imu gipiki taki amu mafa teke be kaba. Ya mudiangi efugo puwa be. Kadena wakodo piki de abi. Kandiana umeke mo. Arkiman mi sabi sama ya di pube o melezi no wani piki anu mafeni bikabe pube. Abe pube. On that, if data ataki anu ma ifu na siki da natasani. Ma ipiki wakani ago teke wan be. Ne ide kitaki yogo puange. Mbala my family de ya igo teke ibe mina uye pipu be. Mina udweng. If ibe abi piki kaba omele isi. Ome piki kaba. Ne ifi taki. Data ataki. Ija ni gevaar fi yo teke abe ya oma meke apiki. Dat je tasan. Ma fu meliki. Ne igo teke fosi be. Ne yo lonkwa mi. Taki fu miadia ini. Mino de. So le isi. Ya mudu sani fi abi spade fi. Yo ye pien. Later au kon blaik. Taki kandina wakodo piki de. No mabe abi. Ngo for sekte kande sania. So le isha ihati. Ma. Meke u denki. Taki na libisa madiape. Kandi abedi pude. Awan professor. Kandi abedi pude. Awan data. Dibioko yepi. President. Dibioko chaya kondeya. Meke u luku. Den picking. Asode ne kaba. Matia piki go teke abe. Sawodo. Weke mma. Meke u yepi. Taki. Nataki yo yakeng yo. Guchayengwe yo. Dudatiange. Nee. Natampu. Taki fugo pubiange. Ma ondersteuning. Meke wan boek ons topiki. Robia mayange programa. Wiki. Gadu giweng. Tade. Udiai baka.
Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain. Alla fode oko na neti. Wiki.